Bapak telu sabab berrogo bapak itu resali dada ada di ora pelakor pelakor pelakor. Oi, ngeri le, ngeri. Tokya baka jantung gue me na urongo bale. Kebetulan ke mi do baki bo melo da basi bong da basi tabe banu ama kebetulan so ono penne udah ni hal bale. Bada soro melo da fazoke zoke so musik DJ baga mi fu basnya. Pa bong ita ni ki fabulete telepon ina drono hegu. SMS drono ina drono. Ba fa anga buli ba. Ai sa ta bale he ba ka ki musik da ke. Ba ulah mana mangabuli bong ita we. Penasaran ro bale. Bahagia kay tagapan bahura pelakor da ba hura panwa da goy situ mali moni monira. Nah menurutku sabe berat naifu pelakor da so amai sama nayar pelakor da beli. Nah terongo-rongo begal amu ida maifu ba nah iter pelakor da kala begal harus saya bisa ngeri ni ter pelakor da iter yawa iter tau ihupu ini yawa ba ihupu ini tau ba ni aku be hati-hati mana ita be si mane gue hi saran gue kami balik bimi go lagu-lagu si mender baru fangela de la hege de la gahe de la nosu de la nohi de la banyo bahaya bisa kayak sifat ni pakai pelakor rada itu menurut mah wuli ke kurang senagu tahun tadi ufake fabola ba pertandingan depan dadannya ini tabadu aku oke